te coge tan fructuoso. Això és el pati de carretons, on arriben les maletes que s'han facturat al check-in. I, molt important, des d'aquí es distribueixen els avions. Déjale al otro, gorrión. Vale, vale. que lo Veus lleva el Tomàs? Tant que dèieu. Ho veieu com s'estima els gossos? No queréis más, ¿no? Se acabó. Vale, esto aguantar aquí un poco y que se lo lleve. Nos vamos a llevar la silla para allí. Què silla, Tomàs? Qué puntazo, tío. Tiene intermitente y todo, ¿lo has visto? Com mola, nen. Pesada, tío. La silla que va a ir en la 2, ¿no, Kilian? La 2 y en la 1